tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmadorog. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na, tayo sadot, anak nga, urag todo iti kwarta, dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biag! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Anya ngay, Alvin anak ko. Nakastruck iti trabaho. Saan pa yung rod, nanang? Ay, una yun aya anak ko. 30 ti taon mo. Sa nga pulon atawan manipon nagturpos ka iti kolehiyo. Ang maging gaita, awan pa'y laeng ti trabaho. Saan ko mat siguro abasol, nanang? Talagamot ngamin nga awan ti mangawat kanyak. Ay, kasanumot ngamin aya anak ko. Kat awan mo't panagtalak mo iti bagay, iti kabaulam. Nanang, No si ka mismo kat awan ti panagtalak mo iti bagay. Kasano apagtalkanda ka ti sa balay. ay, Daytoy ti kanayon nalaglagi pem anak ko. No awan kirad ti pakinakam, ladingay tilak amam. ha? Tandaan ang makanayon dayta. Tabarang babaan iti dayta nga imbagakken ka. Kat agbalin ka meten anaturad, anak ko. Amom Alvain, gusto mo timbaga ni nanang mo kahit. Kasano nga rod ang makasarak ka iti panggedam, no amin langin na pag-applyam ko, tagdwa-dwa ka amawat ka. Jerry, Madi ati kasta brad. Ti kasapulam kat kirad ti pakinakam. Always positive ako nada iti English. ay, jak mamut ammo, Jerry. Kanayon lata na kaslama upayak. Jak ammo no anya ti makagapo. Nasken abaliwam ti kasta nga ugalim. Patib kerem ti pakinakam mo. Tapno adamot pagbanagan ti biyak mo. Si kamit, nagsasao ka. Kaslakit din nagadayon tinangibatsyam kanyak. Ay na, saan na pa nagpalastawg? Kita mo ta brad. Adda na talaga ta trabaho. Idinto ta sika. Aging gaita. Awan pa'y lati trabaho. Ay na, Jerry, kasta na tibiyag ah. Saan mo tapada-pada tigas at ti tao kat? Ay na, ibagbagakon kan ka ah. No di mo ikatanti kinalupoy ti pakinagam mo. Ay, awan tinasaya at mapasamak kan ka. Alvin, itay pa'y laang agsangsangot ha. Ngam di ka matlaag saan. Ha? Eh, kuang amin, Divina. Jay... Oh, ada ka di ibagam? Eh, kuang amin. Oh, Naawan matlati ibagam, Alvin. Kasayatan siguro nagawit kan. ha? Agpada tama puyatan, nagminminulagat talatan ditoy. Ah, sige nga ro, Divina. Agpakada akon. Pasensya ka na, tanisturbo ka. Ha? Sige, patuloy akon. Naimbag arabiin. Anyan? Imbagak lang agawidan? Dinardaras namat nga agpayson ti pimanaw? Anya jay ko nam, Jerry, barok.
Ada ba kanti iti pagpapaayak, nana? Ibagbagak ka ni Alvin lang magdwa-dwa mo. Amangan ka no di nakabailan. Anya? Di na pala napadpadas. Ibaganan adi nakabaulan. Day tangarod ka ay, masaya nga na. Ay, una yun dayjay nga anak ko. Nagkapso, ti pakinakam na. Uwin nga rod, nana. Sayang, ti kinasirib na. Nalaing ni Alvin. Napanagnagak day ta nagkaadalan kamikit nga rod. Ay, apo, aya. Anya nga tatinaskan nga ramidak. Tapno maikat ti anak ko ti kasjay nga ugali na. Anya nga'y anak ka, mabakitan ka na balasang. Awan ka di pailaang ti panggap mo ang makiasawa ya. Kasanumot nga min tatang, di mo't lagpod nun di ay ayatak. Anya, kasano da ita? Anya asaan nga agpodno nga ibagbagam? Kanayo na sumarungkar, ngamsan mo't ngagsasaw. Nakamot talang matlatan. Ay, por Diyos, anak ka. Nitok mam ti kayat mo asawain. Ala ni tatang, asino atok ma'am nga ibagbagayo? Asino pa'y kumangay? Ni Alvin Nalabos kayo mat. Apay atok ma'am ti awag yu ijay tao, kat naglawag nga Alvin tinagan na. Kitok mamit talaga day jay. Sikan tinagtaodan na. Akanayon asumarungkar. Saan nga agsasaw? Oh, dinaglawag atok mam day jay nga Alvin. Oh, anyang Alvin. Agdesisyon ka na. Kayat mo ka di, ti idijayakan ka abakan ti aposisyon, iji pagtrab-trabahwak. Matulungan ka makastragijay. Ay, Jerry, mabutengak. Ay, una yan. Anya kumangit ti pagbutngan. Agbutang ka ngagtrabaho? Amangan nga minudyak kabalan. Sigurado ang maibabainak lang. Ay, unay kan ay Alvin. Anya lang arudon ti kayat mo ngay. Kasano ka ang makatagad no kastamot adi mo pala napadpadasan. Ang ibagbaga mo na di mo kabailan. Ay, Makamu ka? No di mo kayat. Ibagak ka ni boss. Tamangaladan iti sabali para iti dayjay a posisyon. Ay na, kapilitan na pagpag na kon ang hingay jay pagurayan tilugan. Ay, jakmat ngamin nasambot jay tricycle itay. Ay, apo, makabannog ti kastoy. Nana, Ah, da kayo matgayam. Papanan nyo. ay, agudong man balasang ko. Ay, si Kangay, naggapwam. Napanak nagbayad iti bill ti kuryente, nana. Ni Alvin ngay. Adda ijay balay, balasang ko. Saan na rimwar? Saan? Tamadi ka no tirik nana. Anya? Ni, apay ngay. Jak amo Basta madikano matirik nana. Apag iso, ada ginatang ko aprutas. Mangidagasak iji balayo, nana. Tada ka na ni Alvin. Ay, si Kalata, balasang ko. Makaamo ka. ha? Alvin, nasabat ko ni nanang mo. Naibaga na kanyak amadi ka no tiriknam. Iso adi magasak, taidagasan ka kadagiti prutas sa ginatang ko. Ha? Eh, kwa. Jay. Oo, anday ta ka manan. Di ka man makasaon. Ha? Di na ka di pastrakan. Sige. Umay ka, Divina. Sumrek ka. Anya jay ko nam tiryang? Ni Divina ko na. Nakita ka na pan ijay ayan da Alvin. Dudwa da ijay balay da Alvin. Pag kunamot aduduada lang ijay. Nakita ka rin mo itay tiinan ni Alvin. Nagudong sa. Ha? Ay na, siguradaw. Iti mabiit, mga sawan to ni Alvin. Anya? Sa bagay, kastala ti biyag. Rumbang laeng met ang mga sawan ni Alvin, ta ang mga numalakayan abaraw. Kat ay na, bagay dalaunay kin ni Divina. Tadandanimot tin mabakitan abalasang dayjay. Awan latam mo kung tiryang. Ha? Apay mat? Ibagak kan ka daytoy
Kanayon amang ngeg ko nga ibagbaga daytoy ti ina ni Alvin kahit. Anya dayta? No awan turad ti pakinakam, ladingit tilak amem. Ha? Di ka maawatan, Jerry. Basta na ibagakon kan ka, ti kayat ko nga ibaga. Iso siya, diyak lapat yun nga da mapasamak akalay sa iti mabiit. Nay, kasla na po ti ulo ni Divina si Mangpet Dahito yun ti pagatang yung aprotas, tatang. Aguray ka man, Divina. Anyat mapaspasamakin ka. Apa na po ti ulam? Awan, tatang. Ha? Ay, pinanawan naklatan. Paingatan. Anya nga ta tinapasamak iti anak kaw. Masorsoro na pimanaw dito'y ni Divina. Kunam, Alvin. Una nang. Imay nang idagas iti prutas. Kasla kaunget nakpay. Anya nga min ayati imbaga na itay nang idagas iti prutas. Kunana kayat nakano nga asikaswan. Tamasakitak ket nga rod. Kinapudno na nanang. Kayat nakpay itay abanyusan. Ngam nagkadkadak Anya! Pinagkadkadam jay balasang ang mga sikaso kumakan ka. Una nanang. Ay, Nakababain. Kan nagdanagak. Ang mga nuan yakit di mo ti mapasamak. ay, awan man, Alvin. Erik lang erudan ti masidagkan ka. Ang di mo pa'y latinok, tokan. Ha? Ha? Anya nga irik ti kayat yu asawan. Ay, Anya atuktukan nga ibagbagayo. yapaw. Sino kumangay ti tuktukak? Kan may sana nang sa anak mo't amanok. Ay, por Diyos ka, Alvin! Ay, una yan, apaw. Apay aya nagbalin atok, ma'am, to'y anak ko. Ay, unay maten aya. Ay, una yun aya. Mabalin ka di Jerry. Di nakman katawa Ay, na kasta. Saan mo't adivina? Saan asikatit katawa no di ka dya inistorya man napasamak. Ay na Jerry. Husto ni tatang ko. Tukmam jagay mo. Nakapoy lang ti pakinakam na. Iso tayo mauawagan iti English. No guts, no glory a tao. Ay, no siya lang ata ti adda iti biyang ni Alvin, iti day diagundaway. Ay, sus, saan ka na pinalospusan, Divina? Ha? Una, iti day ta kinalapsat mo. Ay, no. Uy, maagla ang ti lalaking agkad-kad ka. Husto ti imbagam. Maag jagay mo. Ay na. Apay nga agisam ka. Sana kitaan iti kasta. Pasensya ka na. Agam itapay lang. Ibagbaga ko. Aglading ito jay gayam ka. Di ka maawatan. Anya kumangay ti pagladingitan nanto. Siyempre, kunada nga rodan. No awan kirag ti paginakam, ladingit to tilak amam. Ay, iso apat tiyag. Agladingit to dahi jay ngam naladawon ti amen. Awan kakang, nakapoy jay barong. Agdadata nga agayat mutkin kwa na jay balasang kaw. Ngam di na pa'y latokmaan, Mike. Ay na, kanayon nga ron nga ibagakkan kwa na. No awan ti kirad ti pakinakam, ladingit to tilak amam. Ay, talaga Ay, no hapay mo't ngamin atok mam, di anak mau. Kat saan mo't day di asawam? Oh, saan kit day? Di nakamot kit na pagtinag day di aman ni Alvin. No isokit tok mam. Saan aya kakang? Si kamot kakang, tila ibagbagam. Hey, Agpay sumait ti bagbagakay. Amaw, nakalaplapsat kan samot idi kabambanwagam. Ado kamay nga agkursunada ken kaiday. Ngam kasiglatan day di aman ni Alvin. Ta iso tinakaigasat kin ka.
Ay. Ngaman niya ngay nga raw. Kasta la tibiyag Ah, Adda tokmam. Adamot na siglat. Kitso nga na'y dagiti agama. Tano kasano ti kinasiglat ididay di ama ni Alvin. Isumot ti kinatokmam ita ni Alvin. Naturugid ako, nanang. Kabala kon. tay. Ti agar ba? Ah, Sarong karak inton rabi ni Divina, nanang. Ket agpudno akong. Ibaga akong ti panagayat ko kenkwana. aramidem saan ka apuro sa ulang? Wan ka di. Talaga nga ibaga akong tiriknak kenkwana. Ay, nasayat mo't no kasta anak ko. Bareng no makaasawa ka mutan. Tanay, kaya't kumatan ti maadaan iti apo ko. Ay, suswan na, nanang. Uray mano nga apo. Ipay ko ken ka. Basta maasawak ni Divina. Ay na, sapay la kumata maiturad nan nga agpaysaw, nana. Nga rod balasang ko. Sa bagay, kabailan na siguron. Tanay, makatawan man ang tinapalabas. Bayat nga agtultulid ti panawag, agbalbaliw mo ti tao. Ay, pudno day ta. Ay na, nasaan la kumaan kapoy ni Manong Alvin? Ang mga nabayagan nga adda apo ko yung anya, nana. Ay, angam anyan. Nagkapoy tumot nga main. Anya itayan tay sangka sa uyo kan kuana, nana? Anya asang kasao nga ibagbagam balasang ko. Daytoy ngay may papan iti panagladingit iti nakana. Kastoy nay. No awan kirad ti pakinakam. Ladingit to tilak amam. Nay, si kamod gayam Alvin. Anya ti masapol mau. Kwa, tata. Sarong karak ko mati anak yaw. Ha? Ay, awana inti sarong karam. Awanan dito'y balay isalbag nga anak kaw. Anya ti kayat mo asawan, tata? Anya nga awanan dito'y balayo ni Divina. Makitam da ito'y asurat, Makitam. Wan, tata. Surat ti anak ko da ito'y. Sige, basahin tapno mamuam. Dear Tatang, simurot takon. Saan? Saan ngagpaiso na ito? Anya saan? Binasam lang arodin. Basol mo da ita. Tokmam kantumot ngamay. Iso da ita. Simurot ya anak kau iti gayem mo ani Jiray. Nga uray no si asawa. Ay, tokmam kantomot nga main. Isu asikan tinalugay, Alvin. Divina! Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. No awan kirad ti pakinakam, ladingit to tilak amam. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.